Mwijoro ryo kuri umunsi w'akazi rimwe iminsi 2 mu kwezi kwa munane mu mwaka turimwo buca ari ku munsi wo kwa kabiri iminsi 3 mu kwezi kwa munane Nyeshamba za mayimayi zinjiye mu hana wa Gakenke ubwo zari zifite intego yo kunyaga amatungo abaturage arizonka ariko usanga abaturage bari maso ntibazijana aha rero mu migwana yabaye umwanya muto cyane Inyeshamba za mayimayi zibiri zasize ubuzima izindi zibiri zifatwa zibona amatekwa gusa kugeza ubu ngubu hari inkuru nyinshi zigenda zivugwa kubijanye n'ayo matekwa cyangwa se abantu bafashwe nuko bavuga ko ari bamwe bari abasirikare ba FARDC abandi ntabwo ari byo nuko bitavugwa neza kubera kuko usanga kenshi na kenshi Nyeshamba nyinshi ziyambaye mateni cyangwa se amahuzu y'igisirikare cya Kongo ibi byatumye rero abaturage bagira umutekano muke utari mwiza barara mu bihuru bwenda bakeka ko izi Nyeshamba zishobora kuza zashika zikongera zigakora amabi mu muhana cyane. Ikindi twabibutsa nuko uyu muhana wibasiriwe n'ibitero bitatu bikurikirana. Igitero cya mbere cyagaragaye hari tariki 10 mu kwezi kwa karindwi, ikindi cyagaragaye Gakenke cyanatumye rero hashana amazu ni tariki 17 mu kwezi kwa karindwi, ariko cyaje kubabaza abaturage cyane ndavuga byose zarababaje, ariko cyababaje cyane cyatumye n'abantu bahunga ndetse n'inka zikanyagwa ni cyagaragaye tariki 10 munsi w'iposho. Byari meze nabi cyane, abaturage barahunga kugeza ubu ngubu bamwe ntibarasubira mu mazu. Ni cyagaragaye tariki 17 mu kwezi kwa karindwi, nyinka nyinshi zaragiye hafi 300 z'abaturage b'Gakenke. Umva rero abaturage aba mayimayi kandi bari bongeye kandi kuza muri umuhana kunyaga inka, nubwo Imana yafashije ntawasize ubuzima nta n'inka zagiye mugabo, gusa umutekano wabo ntabwo umeze neza muri iyi minsi. Ariko uyu munsi wa kabiri tariki 3 mu kwezi kwa munane umutekano wiriwe umeze neza, abaturage biri mu byabo nubwo bataraye mu mazu yabo. Murakoze cyane.